Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Nimin Khan ZMC laboratory COVID-19 veisom ni paruk mu chuat har anni Tun thani som ni pasaria village council e local council in thanchu thul turin BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram State Election Commission angen Voin Khan ram chung COVID-19 rikai en koldam singa sangriat don mani in lama hotir anni Khovel puma COVID-19 ripui kai to za chu vaibel chan hi noi som panga singli sang kuale zasari paruk anni to Mizoram COVID-19 rivei an pung chhozela ZMC laboratory chinchia danin nimin thlenga rivei mu chua to za chu zariat som pathum annia en kol lamek zali somli pathum an omani nimin khan COVID-19 veisom ni paruk mu chua thar annia Zoram Medical College laboratory COVID-19 veisom pasari mu chua ania Rapid antigen test somni panga ti ni in COVID-19 vei panga mu chua ani boka lunglei civil hospital tunat laboratory sample test som pakhat zinga COVID-19 vei mu chua thar pali anom bok ani ZMC laboratory COVID-19 positive mu chua thar teimi pa vek ni in Aizawl district sample lak som parukle na thial district sample lak pakhat ania Aizawl district COVID-19 vei mu chua thar te zinga hian mi pano pangkumru ka upa telin positive kontak atanga kai pakua an oma anzinga pakhat hi khodang tlopo lawania midang zong hi kumsom paruk atanga somli paruk inkar positive tharte hi quarantine facility omlai vek anni quarantine facility atanga inkai chhong nia hriat annia anzinga hian Assam Rifles pathum Assam Regiment pahni le BSF pakhat antel ani Quarantine facility pon lama contact tracing atangin positive thar mu chua an omri lo ani na thial district mi COVID-19 positive thar himi pa kumsomni pariata upa Assam atanga lo kir Mizoram cheng sa ni lo quarantine lai mek COVID-19 symptoms nei lo ani Rapid antigen test mga COVID-19 positive mu chua tei Kolosib district sample test ringami vek ania namdang lir thei khaltu mi pa vek kumsom pariata atanga somli panga inkar Assam atanga local vek ni in COVID-19 symptoms nei an omlo ani lunglei civil hospital tunat PCR laboratory sample som pakhat test zinga COVID-19 positive pali tei BSF sipai mi pa vek kumsom ni paruk atanga somnga paruk inkar sajai kon multipurpose hall quarantine lai mek ania July ni somni palia Odisha Himachal Pradesh Rajasthan le Bihar atanga lo kir COVID-19 symptoms nei lo vek ani lunglei civil hospital tunat PCR laboratory hian BSF sipai pariat le thoktu pahni le tual chung mi pakhat test anni mamit luang polwenga 4th IR battalion sipai pakhat tuna luang polwenga khosamek chu tun thani sompali khan Aizawl dor puiwenga cycle zorna dor COVID-19 rikai omna akal nge yani ti hriat chua ani awangin voin chokmadar som pakhat atang khan luang polwenga total lockdown kalpui ani 4th IR sipai hi voin chhun khan medical team 10 achena ina kalchilin RATNT ya a result negative ma se nak tu ka PCR test nei le turati ani baka ni sompali chung pon chuak lo turati ani he thil thenga wang hian voin chokmalam khan mamit mi puite an chi ai man viawa mamit khopui chunga veng rang LTF 10 ma an la ngalani heti lai hian mamit khopui chunga in khung hrana mun ranga mi somni pali an lo meka mani ina in khung rang pakhat aumbok ani Mara Autonomous District Council MDC Sorkara Siahar North 1 BL MDC by election chu turin BJP le INC official candidate ten voin khan ming an pelut Siahar North 1 MDC BL hi MDC ni line ani na aban sana wangin in thlan that angaya karle ni lai ni khian vote hak ani dona voin khan INC official candidate puen Alfred Siaha College veng le BJP official candidate Pubi Zahra College veng ve thota chuan Siaha DC in thana RO ni bok ken 7 ar hena an ming an pelut ani naktu khi hebial by election chu tumte tan ming peklu theinin hunung ber ani toa MNF official candidate point ming apelu donti Siaha kan correspondent chuan asoi ani tun thani somni pasaria village council le local council in than chu thul turin BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram State Election Commission angen in than thul turangen na hi voin khan Mizoram BJP president Puwanlal Muakan State Election Commissioner hena zia kinat hena
athu thena chuan COVID-19 thrileng in zual lam apana wantlang jinga in kaidar ani mek lai le Mizoram sarkar po in lockdown apuan chun zom hial angai le ta ka wangin VC le local council in thlanchu ep to party then khat point son andu thuan puang to ani atia khovel pumin her ripui hi abuai pui mek lai le mi pui pon chuak lo le om khom lo tura zirtirna au mek laia in thlan bu sai ni chuan ri in kaidar aol sam hle don ti soin in thlan hun hi son turin an ngen ani in thlan hun son ani theinan hian Mizoram governor hena po ngen pui tura somna BJP Mizoram hian an lo thlen to ani Zoram People's Movement ZPM party chuan COVID-19 rileng dona ahmatong atang National Health Mission NHM hnuai thok te tana in ngana tlak chom dola siam sak turin sarkar an phut hemi chungchanga hian voin khan thu chua siamin ZPM General Headquarters chuan COVID-19 rileng in Mizoram alu chil mek lai le chanchin ngai nom lo tak tak hriat tur au mek lai hian he hridona ahmatong atang NHM hnuai contract thok te tan security da animi alo chumak anti thuan soya NHM hnuai thokte mai ni lovin local le village level task force thokte nen lam security thatak siam sakturin Mizoram sarkar an lo phut to thupo an soi ani andu dan hi Mizoram sarkarin ati hlotlin lo awangin duty line nun na chan VLTF te po cheng nuai khadaral bak an chung te tana hnem hnan pui tur engma ruang manna siam sak ani lo chu poi anti ti an soi NHM hnuaya contract thokte hian medical reimbursement anti theilo awangin antan hian nuna thap ani awangin thlatina an hlolak chia sumle pailak tur an nei awangin anu pui fanau chom te tan awan duai thak big lutukin thla amuang theilo le zual nia soin ZPM chuan heti taka sarkarin angai tha hi azia lo tak zetani antia van duina an to palpoa anin enkol na tur le an chungte bai vai lo na tura security siam sak ngei turin Mizoram sarkar an phut ti an thu chua chuan an soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani voin kha ramchunga COVID-19 sikai enkol dam tamberni ani lea damlo singa sangria don enkol damte mani in lama hotir anni heti hian ramchung COVID-19 sikai enkol dam chuan makta duai ni an kai thel toa noi som pakua sing sari sang sari le za sari som sari pakua enkol dam anni toa enkol dam hian za som sari pathum point pakhat pariat tling chhota ani COVID-19 damlo thi puizat po an tla hiam hret-hreta tuna hian ri pui thi puizat hi za pakhat point pakua pahniania stel uti som thuma chuan thizat hiram puma thizat ain ala hiam jok bok ani health ministry chuan darkar somni palikalta chung khan rikai thara singa sanga vel anom bel thon soya heinen hian ram chung COVID-19 rikai to za chunoi somni pasari sang ni le zasari somli pathum an ni toa tuna hian rikai mu chua zat po atla hiam hret-hreta sampul endi katanga za pariat point pariat pakhatin ri an kai ti hriat ani tunaram chunga rikai enkol mek za chunuai ruk sing sari sang thum le za somruk paruk annia India ram COVID-19 thi puiza chu singa sang khatle za sari somko pasari anni tabok ani Goa governor Changlai Satyapal Malik chu Meghalaya governor atan son ani Rashtrapati Bhavan thu chuena soidanin Maharashtra governor Bhagat Singh Koshiari chuan ama na ba ka Goa governor na hi alo muiri don ani heng chan vo sik soi hi office an kai hunata na man tan tur ani Election Commission Asok Lavasa chuan anna abansana anna abansan san hi Philippines samun puinei Asian Development Bank ADB a thatharlama Vice President na chel don wangani Lavasa hian abana chu President Ramnath Kovind an he na theluta tun thatopa chuatir turin angen ngal bok ani Thamasa to khan Asian Development Bank hian Vice President atana Asok Lavasa an ruat na hi an puang to ani khovel puma COVID-19 ripui kai to za chu vaibel chani noi som panga singli sang kwale za sari paruk anni toa World Health Organization WHO soidanin mi pui noi sari sing sari sang rukle za somnga pariatin anthi pui to ani darkar somni palikalta chung khan khovel puma COVID-19 rikai noi ni singa le zani somriat panga an ani Chanchinthar puan ti top main Chanchintang pui Nimin Khan ZMC Laboratory COVID-19 vei somni paruk mu chua thar anni ton thani somni pasaria village council e local council in thanchu thul turin BJP Mizoram Pradesh Suan Mizoram State Election Commission angen voin khan ram chung COVID-19 sikai enkol dam singa sangria don mani in lama hotir anni
khovel puma covid-19 ripui kai to za chu vai bel chani noi som panga singli sang kwale jasari paruk anni to chuti jong chu chanchinthar kan puan thei chuani